Ассалаумалейкум. Қандай спекер жақсылар. Кіштерін көрген қойсын, кіштерін ай орып тоқтады. Амайан телевизор көріп кетті. Тақана айтсаңыз. Чиреген бай ұқсайсыз, ә? Қайдан білдің аны? Алтын тіштер әрдемде чиреп тұр. Біз burada депутат білеміз. Аны қайдан білдің? Орды ішін спорт тұрбай. Так, ақыл тіш шықпап тұр, ә? Ошо чыкса жакшы болмок. Негизи депутаттарга чыкпайт да акыл тиш. Так, кыскасы жумуш керек. Жок, жумдурбайм, оройт ичинен. Ой, оройт алдыр, тейип кетсе жаман билесиң, орутуш. Мен акырын эле оруп эле жууп коймун, акырын чаап туруп. Жок, орутуш менен жүрө берчи. Ой, эч тако болбойт, мен сөз берем, мага ишенсеңиз. Орбойм? Ой, оройт, акырын эле мынтип чаап туруп алып коем. Без наркоз. Убада бересиң. Мага ишенсеңиз, көздү жумуңуз. Сен жана орбойт көрдүң эле. Не? Оройт да кантип орбойт? Убада берип туруп аткарып койгон кандай экен, жакшы экен? Сиз өз ордун мээң берип жок турбайбы? Жакка чакканда кантип тиш тырсын алдым, наркоз менен сайып туруп анан жумуш керек. Өз ордун мээ жок турбайбы? Раз чаап алдым. Давай, убада бербейт. Чыт катыраак чагылдым. Любой калтылдагың менен о жизни по жизни сүйлөшүп койгонго духуң жетет, езже. Братишка, казаки, балыкта үн болбойт, бакада жүн болбойт, чочкодун арыгы болбойт, дегиндин сарыгы болбойт. Согласись, братишка, музыкантишка, көзлөрү лампочка, жарашпай калыпты, сага мына бул стабичка. Уябыйсың? Бұл жырау лейле ереткесін да. Постоянно шындайсың, не? Ынтымақты месіңе. Әке болып мені қарабайсыңар. Қарабайсыңар қоңшың балдар ұрып кет ода. Ынтымақты болып маңа күйгені көрді ошылар қол көтерілмейді әлі маңа. Мен бардығын атам айты берем. Ата! Балдарым, сілер барғар бір туғансыңар, барыз бір елбіз. Ұрышпай, ардайым берембетті олға. Алға Қырғызстан. Яқтан, кир жуышып қойчу. Азыр. Аптан. Аз барам. Ақтан, бір келсен? Не? Мага автомат алып берчи. Не автомат? Кадимки дейли автомат. Стиральная машина автомат қой? Жоқ. Айтпадым беле мен айлық дегенде стиральная машина. Жоқ, мындай автомат. Онда атқан автомат? Ооба. Не қыласың оны? Керек азыр. Бол. Может, стиральная машина автомат? Жоқ, автомат эле. Мындай автомат, Азыр алып келчи мага. Байке, бұл опасный деле емес пе? Автомат қант опасный болсын, опасный да. Саған не керек эле? Мындай эле бере береміз ше? Давай, жу. Артта қач алды оны? Ушуга керек беле автомат, Ооба. Может, беркинде эле автомат стиральная машина? Жоқ. Пожалуйста. Жу. Балдарым келдиңер бе? Сен балам. Мен сага вилла особняк, жана элиттик квартираларым барын сага калтырдым балам. Жоқ. Мен сага лимузин Гелендваген 570 жана Поршемди калтырдым балам. Кереги жок анын. Жок, ата рахмат, кереги жок. Ой балам, жок. Мен сага бизнестердин барын бүткүл калтырдым сага балам, айланайын. Бизнестерди? Кереги жок ата, аны мага жана мягкий мебелиңизди калтырып кетиңизчи ата. Экөөнү таштырбай. Мягкий мебелдиби? Чокуң балам, сага дагы чокуң. Эч кимге калтырбайм ал мебелди. Ал мебелди мен жака ала кетем. Жака калмай. Бирок эс алганды кетип атпайм, ошого ала кетем деп атам. Мебелге жатып бара эс албайм. Сол мебел экен, силерге калтырмак белем. Ата, анан талаштырбай, үчөөбүз талаштырбай, ошо мебелдин адресин бергилечи, өзүбүз барып жазат алалы. Ал мебелдин адресин мен сага элестет. Мебел личный пробел кандай айтып атканымды. Аны эч кимге айтпайм. Ал секрет. Андай мебел жалгыз мен деле болуш керек. Башымды отпай бар. Светті өшіп болғыш. Ой, мен мебелің артып жатайыншы.
ушалап койчу. Не болду? Тырышып калды этигине көрүп тырышып атканда дейт. Алга барган 2 күн болду ошке. Билесиң го баары тырышканда тырышыш керек болду. Сара эле бирок. Эми кайсыңыз? Strip club music. Кайра тырышып калды, ушалап койчу. Вай, доски, мен да тышып калбадым бе. Тиге эмне жагы? Shape my body drop on the left, then on the right. My body just a bounce, man. Now watch my whole.